pick-up eller hvad? Ja. Timing. Getting up there. Yo, grunt with the submachine gun. Second target, right there. Count it now. Nå, du har været her før eller hvad? Ja, den ligger oppe øverst i tårnet. Man skal skyde ham sniperen der. Oh. Der er en, jeg mangler et spot. Oh, that's a good place there. Jo. Lol, kan han ikke hoppe op her? Jo, her. Oh shit, ned igen. Nej, jeg skal bare hurtigt over til muren, så bliver jeg ikke opdaget. Team C, it's Kan jeg ikke bare skyde sniperen? Jo, du kan bare skyde dem. Nu er det bare, jeg vil ikke lige blive opdaget. Like he has crippled legs. It seems like he has crippled legs. Let's see what he can do with crippled legs. Alright, the donger is still working though. It's spinning like a madman. Spinning like a madman. No, the legs are too crippled. He cannot gain altitude. Nakker du ham sniperen der? Crippled. Jeg kan ikke se ham During the endnu. last Olympics, he did fall. He did fail quite early in. He had 30 seconds left. Can he do this? He has no control over his legs after being crippled in a car accident. He is trying though. Look at them legs. They look like spaghetti. Fik du ham? Look like spaghetti. Ja. He's getting up there. He has 15 seconds left. We are quite surprised here. Oh, Israel almost dropped. He is making this. Er de gået amok, eller hvad fanden sker der? He is a Ja, men de har ikke, men de har ikke opdaget os. De har ikke set nogen af os endnu. Det har de så nu, når du stormer frem. Du behøver sikkert blive bange for, at de råber og skriger, så længe de ikke har set nogen af os, så sker der ikke noget. Okay. Altså jo, de begynder at lede efter os, ikke? Men de er med dig. That's a kill. Alright, we're going to the top as Wiley. Woohoo! We're good, we're good. And we're still gaining. I got it. I'll fly. And we're on. Oh. 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 We did it. This is the biggest tower so far. I think so too, bro. I think so too. Deploying the But drone more shot. often that editors, I have one wearing right here, bro. I got another tank. One hanging on my chair, man. I can't sit with shirts on inside, man. It's too hot, man. It's so rarely I do it, bro. I always wear t-shirts. Der er en på vej mod os. Alright, har we set got ham. Paul Arbukust. He's going for the top. He has 36 seconds and he's always almost... He is over halfway. He has some problems with the Rainbow tango's Donger down. right now. Oh my god, he reached to the top with over 20 seconds left. Okay. And he's up there. Oh my god. He's almost up there. 17 seconds it took him. No, why are you jumping backwards? Okay. Jump this way. We're cool, we're cool. I'm Alright. looking at a small group of tangos. Frag out. Hvor også har du den der granatkaster? Bum! I mig. Jeg kaster granat på dem. Good shooting. Let's clean up and move on. Jeg skulle lige til at se, at du skulle bruge granatkasteren. Ja, jeg ved. Eyes on Straight the up. fat grunt. Inside the bunker. Jeg svinger lige dronen nu, når vi kommer lidt tættere på. What is it? Yeah. Det er sikkert også, at vi ikke bliver spottet af nogen, når vi overtager med det hus der. I've got Team Duleman on Hong Pedroso. He's also in a rainbow suit and has no idea what's Står inde i her. Spot ham nu, mand. Jeg står og kigger direkte på ham. Er han ikke spottet? I have no idea what is with Er han det? the under the special. Ja, det var bare fordi, jeg var tæt på. Jeg ikke kunne se, om han var spottet. This year. Apparently they're in. They must be Bare fik jeg ikke lige høje på some flere. village down. Ikke lige der i hvert fald. I don't know. I thought they ate cats, but apparently they praised them as gods, so they wear them You a need that hat. firebase. We're looking for the captain who's in Yeah, contact she with is Urian fighting Tango. with it. Can We she need get to that? target Oh, alive. no. Yeah, stretch, yes. A little bit more. Oh, she has it. All she does is she has 11 seconds. Got up, Get down on your knees, bitch. and she's up. All right, we have Vince Ellenbrook again, That's a kill. and he's back. We're doing way better than he did it. Oh no, he's already fucking up again, and then we know Vince. We all know it as they. Ja, lige He præcis. already did it within 10 seconds in a match, and he has no way back.
Oh, that's 2 Vinces in a fucking 20-second match. Tango number 3. Vince is lost. He's laying on the floor, crippled like a fucking dog. Jeg kan godt kravle over her, kan jeg? He is going Jo. up. He is falling. No, he's not. Woo! Alright, we got Zachary Holgrain. Eyes in a third. He is working his way up there. No, he did it perfectly fine and then he fucked up. We're doing it the other way because he likes the leg way first. And do not pause the game because no. There is no pausing under the Special Olympics. Okay, super. Du har lige markedet dem. Wow. Jeg tror ikke, der var flere. Jeg tror, det var alle, faktisk. Ja, men der, dem der er herovre, de står lige i side til, at de kan fuck mig op, hvis jeg bliver spottet. Jeg ved ikke, om det er dumt at åbne den her port, når jeg har gjort det. And we got up. You lost it. You thought I lost that. We got Fleckenhof. Kan du komme... Ja, vi skal lige lave et sync-shot på dem der. And this is what I'm telling tror ikke, you. vi kan sende Cats kuglen are hjem. in this here. The Rainbow Nej, men Six du skal bare Siege skyde den cats ene, og jeg skal skyde den anden. Everybody Det loves var lige it. efter hinanden. I have no idea what the Du cat skyder ham, der står tættest på. Lige meget. Lead. What do you want to do? Hvem var det, der spottede os? Det var de her æbler. Ja, dem skulle du ikke have løsladt. Nej, det må du undskylde mig også. Tango down. Get up. Skal jeg bare gå rampage hurtigt, eller hvad? Ja, fordi de må ikke nå at opdage os. De har ikke opdaget os endnu. Lol. Det mener du ikke, vel? Vi har ikke fået nogen stjerner efter os, så de har ikke meldt noget ind. Alright, we got TFC on Porter Ruckensack. He's history. Jeg er egentlig ikke, vi skulle vente med at release monkeys. He's working his way up. He definitely did better than Vince, even though Vince made it. But this looks way better than Vince. Vi har næsten fået dem alle sammen uden at blive opdaget. Champion. Meget nemmere end i går. Ja, But it has been in the var ikke på Special power Olympics dem. fight time. Porter is a new guy. Jeg ved ikke, hvad for en power dims det er, men... Generator. Marvin Erger, whatever. That's a Ja, kill. der er generatoren. It is Special Olympics here, so it doesn't really matter. Gør det bare, jeg har skudt alle enemies. They're all special in our hearts. Okay. Nu skal vi bare op til ham der tårnet. Det er fordi, de kan jo godt nå at se os, men man skal så bare nå at dræbe dem, inden de melder noget ind på radioen, eller hvad de nu har. And we're proud. Så kommer der ikke nogen efter os. That's it, we're clear. And we have another one with a cat and a rainbow suit. I don't know what's going on. Maybe these people have gone into the wrong tournament. We have, kill me now. I'm not talking, carajo. I don't know. Well, that's your It just choice. seems odd. But with a pair of sick What are we fucks like you celebrating and here with Leo, all these one day cats there on our might be you faces? hanging from their ceiling. You Can't can't you reach trust the them. top though, It would like be a all the relief other if I cat took them out people of your did? life. Look, I'm Swinging? no snitch, but let's Det var just også say med. they freak me out. Uh-huh. Even in Itaqua. Going up. So call them back to You can do it. Tell them you've got a package ready. Oh, big swing for my little lady. With a cat on her face. It is the new map, the haunted one. The haunted is Looking new. at a small group of tangos. Cotton candy? I don't have the. What the fuck are you talking about? I don't have cotton candy. Eyes in a small group That's of tangos. Denmark. Wait. I'm looking at a small group of tangos. I don't have cotton candy, bro. Jeg har næsten spottet alle sammen hele vejen op. Okay. Jeg kan se på kortet. Yeah, I don't have it, bro. Ja, det er det, jeg siger. Næsten. Min drone kunne ikke række længere. Got enemy activity nearby. Target down. Slap af den til på, mand. Don't try to be. Ja, men for mig, der siger den ikke noget. Got eyes on the target. Let's move. Yeah, it's in beta probably. Alright, Rox, you too, man. Have a great day and take care of your mama, man. Cheers. Lol, han spiller fodbold. No, sorry, Chris, on. Look, this is also gonna be the last. Hvem tager du? one, then I'm gonna- Jeg tager ham, der spiller fodbold, så tager du ham, der sidder ned. Ja. Nu. Tango down. We're cool, we're cool. You need to do a 24-hour stream next week? I do? I do.
Why do I need to do that? Yo, For we've the got Super Bowl? hostiles. Why do I have to do it 24 hours? Nobody's gonna watch Super Bowl, so what's the point? Hostile down. We're good. We're good. Hvad er det? Det tror jeg, det var dem her. Deploying the God, drone. I say? Maybe, mate. Maybe. I can't believe this fucking Dragon Slayer Snake Master on my I got a stream. second target. Third target over there. That's right, I won fucking 40k. Mine's in a small group of tangos. Always putting me down, because were really nice. Just meant I had bigger balls than you and you ran away and killed that huge snake. Here's the deal, asshole. Oh, You answer God, my dude, questions. go So I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. ¿No entiendes? Chill the fuck out, cabron. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Oh, don't roll down, please. And you can see what we do to people who fuck with us. People like you. People like you! Wait, get he this only done. used two? Amaru's an old man. He's not gonna last long in torture. Julie, you need to pound it a little bit harder. You need to pound it a little bit harder. Oh, just like that. Then you get it in, yes. Then you need no lubricant. Kan det være, at man ikke kan få mere end en i range på dronen? Og jeg tror godt, du kan få med flere. Ja, men betaen. Further in the back. Det ved jeg, det kommer an på, hvor mange skill points du har. Nej, men den siger noget med en mission eller sådan noget bøs. Nå. Jeg har venstre. Cartel isn't gonna Oh, wait around oh, for us to track oh. down and Lige foran os. Yeah, if you can. Nå, nede i måden. De to, der står, og nu kommer der ham der, der går over tæt på. Follow, man. Much appreciated. Welcome, man. Cheers, buddy. Okay, er du klar til at skyde de der to der? Okay, nu går han over. Nå. Jeg tager ham helt ud til venstre. Eller hvis... Ja, fuck det. Skyd. Tango down. There you go, man. Do I really win this game? Nej, der er gået ud herovre. Jeg havde lige en syg vinkel på ham. Lige gennem sådan en trappetrin. Your name seems quite familiar. Your name seems very familiar, to be honest. Var det det? Ja, jeg tror bare, det var skud. Jeg tror ikke, det var noget... Skal jeg bare støje her så? Ja, jeg pakker her. The drone is up. It's 5 tangos. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Der er en tilbage et eller andet sted, ikke? Jeg har spotter. Der er kraftet mange samlet der. Har jeg ladt den? Det har jeg. Kan du se de to, der står sådan henne omkring hovedbygningen? Nej, vent lige. Kan du se ham, der står tættest på dig alene? Kan jeg gøre sådan her? Nej, jeg kan ikke marke ham. Hvorfor kan jeg ikke marke ham i scope-tilstand? Skal jeg virkelig ind i kikkerten for at marke ham, eller have dronen? Ham der, eller hvad? Eller Ja. ham der... Ham der? Jamen, nu er det for sent. Men nu er det ham der. Han kommer over mod dig nu. Ham der? Jeg kan bare se, om jeg lige kan plage for ham. Ja, han står som udgangspunkt alene. Ja, selvfølgelig misser jeg. Ej, jeg kan ikke ramme en skide, Mors. Du er opdaget. Hold kæft, jeg kan ikke ramme en skide lige nu, Mors. Hostile down. Fucking hell. Jeg fucker op, Mors. Ja, men jeg har taget dem. De fleste af dem. That's a kill. Nice.
settling down. Let's fix it back off. We're good. We all in one piece? Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. Hvad er det? Rebelión no perdona. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Ja, så skal vi bare lige flyve ham væk. I'll pilot. Hvorfor viser den ikke, hvor vi skal hen? Entonces Pacatari has made his deal with the Maldives. Der er en pil over i venstre side et eller andet sted. Jeg har ikke den pil. 3 kilometer. Så er jeg sådan, jeg nakker nu. Ja, men jeg ved det godt. Det er fordi, der står også en eller anden der. Tango down. Men jeg lige skulle prøve, som jeg kunne få. Det kunne jeg gøre. Jeg prøver lige at zoome lidt. That's not fun for me. Det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke få lov til. No, maybe not. Nå, fedt. Du tog ham, du var under mig. Ja. Sygt. Mange tak. But maybe you can bring the fun to us. Yeah. Der er en til herovre, hvad er. Ham kan jeg ikke se lige nu. Du fik ham der. Fik ham. Så har du en også nede på samme vej, bare længere henne. Det er ikke mig, tror jeg. Jo, han står bare bag noget, så du kan ikke se. Jeg kan nok garanteret ikke se ham der, hvor du står lige nu. Det kan jeg ikke, nej. Det kan jeg. Der røg han. Altså, tag ham. Nå, der. Ja, nej. Der står også en herovre, men jeg ved ikke, om han står alene. Der. Nej, han står alene. We're committing, boys. Kig i samme retning. Nej, han står. Ham kan jeg skyde. Ham kan du ikke se. Nej, Mener jeg. jeg vil så sige, der går en alene, som ja, til ham. Og så går der også en lidt længere ned ad vejen. Og den, du lige har skudt på. Jeg ved ikke, om du kan... Han er ikke spottet for mig, så... nej, det er ikke ham på mainvejen, du snakker om. Der går nu mod de to. Jo, det er ham, jeg tænker på. Ja. At, Kan du tage ham den bagerste? Så tager jeg ham der. Ja, du siger bare nu. Go. Tango down. Hvor er du hen, Kuland? Jeg flyver. Nå, du flyver rundt og spotter. Øj, mate, der står de der to nu. Ja. Kan du tage ham i bare shirt? Ham uden blus? Ja, ingen problem. Og så siger du bare nu. Nu. Nice. Det var dem. Så er der sniperen deroppe. Jeg tænker på, om vi skal skyde nu. Ham der står oven på kirketårnet. Ja, det er præcis. Jeg tænker, vi skal skyde ham. Han falder ned fra taget, så jeg tror, at ham der går lige nu, han opdager ham. Så vent lige med at skyde ham. Nu kan du godt skyde ham. Ja, jeg skal lige have en drone nu, fordi der står en eller anden herhen, tror jeg. Ja, det gør der. Ham har jeg ikke noget at skyde på. Nej, han er død. Du skyder bare ham op på kirken, hvis du føler for det. What? Du misser. Det gør jeg ikke der. That's a kill. Nice, nice. Okay, Kuland, er du klar på, at nu laver vi lige noget mega Terminator stuff her nu? Hvor? Går vi her. Sniger vi os herhen. Nu leger vi bare ninja, kan jeg godt forstå det. Har du stadigvæk syn over os? Ja, det er kun dem inde på kirken, jeg ikke helt kan se så godt, men der er ikke nogen i nærheden af. Jo, der kommer to op på din højre side nu. Ja. Jeg kan faktisk... prøv lige at vente med at skyde på dem. Jeg skal lige teste noget. Altså, jeg kan se en, som står lige midten i døren der. Nej, jeg kan ikke... Jeg ved ikke her. De her 4 sidste eller sådan noget, skal vi bare gå på berserk på dem? Der er ikke kun 4. Der er 6. Der kommer en ud nu. Kirken. Kommer der en ud af kirken? Han går over mod de to, der står for sig selv over til højre. På den måde, fair nok. Nå ja, Okay, vi går i gang med at skyde, eller hvad? Ja, ja, det tror jeg.
Du skød en enkelt sammen. Du- Sådan. Ja, men jeg troede, jeg havde flere kugler i magasinet, så jeg kunne nå at tage ham den anden. Det kunne jeg ikke. Rent. Nice. Og en ud af kirken. Nice, syg. Even though it's dark, but 2 tilbage ind i kirken, jeg kan ikke se dem. Jeg rykker ned. no more lag. Jeg tror, de er ikke inde i kirken. Der er en. Kommer en ud højre om. Kommer også en ud venstre om. Kan I beskytte mig for dem der højre og venstre? Jeg Der har er en en, der gang. hoppet ind. En, der hoppet ind venstre side. Okay now? Ja, fuck mig. Ja. Han kunne godt tage ud til at rykke ind nu, ham den anden. I skyder ham bare, hvis I kan. Jeg kan ikke se ham, han er på den modsatte kirke, der Gudum fik ham. You okay, hermano? Ja. Nice. Yuri and Polito. Jeg kommer ned. Ja. Jeg står bare lige og taler We med need ham to know der. where they took you. Oh, that ambitious thing. Skal bare støje her så. Ja, jeg pakker her. The drone is up. It's 5 tangos. Der er en tilbage et eller andet sted, ikke? Jeg har spottet. Der er kraftet mange samlet der. Har jeg ladt den? Det har jeg. Kan du se de to, der står sådan henne omkring hovedbygningen? Nej, vent lige. Kan du se ham, der står tættest på dig alene? Ja. Kan jeg gøre sådan her? Nej, jeg kan ikke marke ham. Hvorfor kan jeg ikke marke ham i scope-tilstand? Skal jeg virkelig ind i kikkerten for at marke ham, eller have dronen? Ham der, eller hvad? Eller Ja. ham der? Ham der? Jamen, nu er det for sent. Men nu er det ham der. Han kommer over mod dig nu. Ham der? Jeg bare prøve at se, om jeg lige kan plage for ham. Ja, han står som udgangspunkt alene. Ja, selvfølgelig misser jeg. Ej, jeg kan ikke ramme en skid, Mors. Du er opdaget. Hold kæft, jeg kan ikke ramme en skid lige nu, Mors. Hostile down. Fucking hell. Jeg fucker op, Mors. Ja, men jeg har taget dem. De fleste af dem. That's a kill. Nice. They're settling down. Let's take them back off. We're good. We all in one piece? Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. Det er det. Rebelión no perdona. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Ja, så skal vi bare lige flyve ham væk. I'll pilot. Hvorfor viser den ikke, hvor vi skal hen? Entonces Pacatari has made his deal with the Maldives. Der er en pil over venstre side et eller andet sted. Jeg har ikke den pil. 3 kilometer.